ade achia bi eba mo nyina achia ma mo akwa abeda se bedwam so ni yen kase bo anopa ye na mede so mo nsam no edo so de obetie bi ene se afia ye womi ntwaso suku ena afa TVET placement no biaye ase kobasa wo anya bia we so okọ ne mpanifo kodi nkita ho de ka ne se resolution center no free adwuma ase sanso na adwuma kwa ya paw so hwe ngomasua ho nsam so Ghana Education Service ene nei enkoda no suku a wanya beba no na prospectus akade ye we so de kono eta ho na ye bekọ atifi mantem nso abeto dwase adesuafo na se nkoda be ye mpem enso ne ahasa 7300 and wenya akwanya se suku no wonom eko ebie na afimpido ne aduonu enan akohomasika budget no ya na anu adaka no foriata de wonsem kotoro marche bedwa no ani mo na beto dwa se marche bedwa de wonsa sha se we ne nsem ahodo bi na mde so mo se bedwam so kase kai se DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no Adom TV extra usiamia frame anochiwa ba ajwa se wa fenchemo no medetwa so amount Asiye ye hwe ngomasua ho nsem so ne adwumako ya paw so hwe ngomasua ho nsem so de abetudwa ene wo kire se ebraso kwada ya wo mo tro BC nsohwe no akwanya no abeda ho no manya suku so hodo awoko wonto so suku mu na enumu no wo kire se obi wo no mu suku no wanya bi kra obi won so so abebi onya ye no behu komo ne kwan wa yesi wonko no wo mra tie ne wo so kwose no na akwaye boda obi won so so a kire se bebi ofa ye wanya kra obi nso anya bi supu kra na eno na mpadimfo wo mo asip no de ka ne se National Resolution Center ya se open se wo yen satra ye bia wo bia ye omode woto ya ana akope school ni bi wa wo kokopa wo mo se wo mo efrase na Adom kase ko hono mo akohwe se de ne mekro your mo share is a day school within the catchment area no more coach you see into some of the changes no and on media bana ye hwa mo changing the status from day to board because of distance and they do have programs no na ye hwa na change no be a change of school maybe a school na when you no up a different school ti ye hwa na se baby open space for na you betumi aya na ya because last year no I think ye auto placement never out na percentage was like 69.5% but this year no the percentage na shoot because 81.5 something percent. I think that this year no ya adwuma pentin na a lot of issues no ya address a lot of issues na sana ye release auto placement omunka omakoma ento omuyem because ye wo homomo na ye mpese ye be deprive any Ghanaian child se me mani ko school obia babede e be ko school se wo ba enya babia nya abotre bra so koye solution center babia omde beba ye behwe na ya address mu issues Yeguswa jina BC ya dusiafo a wanya akwanya kwanto suku ahodo no emu na akwa sante mantem ahenkro kumase a abatan ne wo mo a wo mabi nyina no wo mo abosoafo hwe ngomasua ho nsem so Dr. Osei Aduchum wo mo abona basopa ne nyina ye se nei ene obe printi wasi school no a wanya no ne nhyehyɛ ye wo se wo ye na prospectus no no ye akade ahodo wo se disuani de kɔ wa bra wo kwa akosua de wonto suku mu aban no atena se ena watwero de ehia sa akwada ne de kɔ na no na abatan bi kye se ye ne ye free SHS de na so dom okwa eniema kyerɛkyerɛfoɔ ne kyerɛkyerɛfoɔ mpanimfoɔ bɛmbo wato no ne se mfaso bi ne so ne bɔ abatan ka enti se GESfoɔ ahwenya me yanim na wo mo Adom press porters aba abonte kyerɛ se wodwene Ghanafoɔ ko pa ya ma ne bofoɔ ne bi atwetwe nkɔm sei fiwe die minister na ya die waboa ya awofo ne pa enkra ne ko ya print ama wo mo anka samre no wo bo se na tank twam ayi matter si twam emu se kan aso ena so dia ye ku omo muton ni nyina omo ani abrese ena afiwe dia omo anya skati ye pa ya bo ma basopo ma ya die afeni ehu free education no education minister timi adwira about half for ho na saa ne ma na afi bia adwira nkra ne wi school be kwa mom ye totɔ na bo for boka 40 million so timi aye ama na ba form ama ye say nkra ne school kwa no awofo hiafo ne odefo nya betimi ma betimi akwa ye de twema sepa ye da na se nya me nhira no me ba kwa gene de ba e listen bebre so ati sister grandma ati say latest phone grandma ento nema bebre si aso se kan ma yemfa ma school mo biem
nti aban wa ya ade pa se nima bebre so ate amaye de waye no mo nkoso no mo nya ne sa amaye visa awofo ne ye bre dodo na nuema na ye to no sekan mo ne nuema bebrebe na teachers fo ni de bi ka ho mo nto de to mo nto we no no mo afa ho ye yie ti minister ne ye sa no me de me bona baso so wa ya ade papa afiwe de minister me bona baso papa sanse ne waye ama me no me particular de waye ne de eye mani so misire nyame nhira ne kwantenten de ma no afiwe di Yegusua ewo mmasua mu nsemu na we yenko atifi mantem no emo Northern Regional Director of Education Hadia Katumi na Tongmata no de nsemu tudwa kire se enkane pa no na abatifi mantem ni mu a enwomasua ho nsemu nhyede nyina branesa na ese ndwumedie sonko ya ekoso ye no out project transition ye kwaso savlugu nti obetimi de nsese ne bo ya wo betchire pefe se adesuafo be ye empem nso ne hasa 7300 wanya sa kwanya ya sese woji adesuamu nimdi entity. Today GEOB has witnessed that out of the 7,578 enrolled children, 7,364 children have been transitioned into the mainstream school improvement program in the first cohort, representing about 79%. We recognize the success of our collective effort in ensuring inclusive and quality education for all. Onipa baako a ono nso eka adwumadie no ho a oyɛ project coordinator Hagia Nana Fatima enso ne Adom News nsɛntwɔfo atwitwe nkɔmɔ no wɔde nsɛm sei na tudwa. To show the importance of accelerated learning program and to encourage our youth who are currently here to stay in school. We are really hoping that the total number who have been transitioned will stay in school. Yemfi hono mare yanko my Ghana yemrahye bedwafi. Yende mrahye bedwam na no ada mrahye bedwam achi amehene wode nsem atodwa na nyina no efa yo my Ghana photo samfo kopie mo mrahye bedwam na ode afi a yebesi mu yi aho akɔhoma sika de ewomi yankasa no sika de aboye ho bra budget e na afi kwa na afi ebesi mu no so ho akɔhoma sika yo my Ghana behia na de aye entotoye na wode kwato mrahye bedwam no animu sa na wo se mrahye bedwam no afa no ni nyina ye speaker edi edimo no wo mo tena se ne ne wo mo twe ho dabra no wo hwe hu ne sa bia no obeji atomu ana na betodwa se ene wo mo age atom wabra Adom kuma no krache mu a onshada ntiase Adom kase no so de wo mu twifa so na so de nyina mo my Ghana ye photo samfo Ken oferiata de nsem etudwa. Speaker put it to vote twice actually, and he declared that he thinks that the ayes have it. So that means the budget, in my view, has been passed. And what Adom kase ne ba no de ne o sei chi mensa bonsu e chere se ya chame ne ye no enya de a wone no e ya adwen kura. When we finished, what was to be done is for the speaker to put the question. Now, we raised issues initially about proceeding. And as we heard, the deputy majority leader, they said to the speaker that after putting the question and declaring the results, if a member wanted to challenge, he would have them to come with a challenge first. The member just got up and said that on account of order 1132, he's inviting the speaker to do a head count. That was not a challenge. So that was the issue the deputy leader raised. Oni nyina mu no Adom kuma wo mrahye bedwafie ya Kessel atofosen edano echiremu a ojechene de anyade a waje atomu ne age atomu china. And the MPP is aware that when the speaker makes a pronouncement and a ruling, they can only challenge that through a substantive motion. And on the 98 is clear on the matter. So as we speak, the budget has not been approved. Every one of my concern for emo one of my sika Eda Gold Coast Securities were more than some atuja. One how you know the same few no money and na sasika crabia no. Efri toye na efri se gu ye no
wo mo akoso a na wo bom pempen ase wonsa ebeka wonka kra na ode akwa akoto sika kra bia hono no nanso obeto dwa se onse pakwasi indium ya wona na ye ne dia na wona aban no wo mo twen ho da mra chese wo mo asebo no ejire mu dendende na no no manfo bia no sika da hono no chese okose okwakoji nchire mu akopo sika na wo wo tikwaso kwada ne papa kwasi indium enkodi nkomo ene ombuafu pa de koja bon teacher se woni papa kwasi indum ni nkomodie bia wanfo sika ma no wode betu Gold Coast securities nti ebe yanka wo mo hweji sika no onhwemfo wade ema wo yeba ha enti asem papa bia asma omo ka kire nura ne se yankohwe indum na se onyi na asem mfiri court so onye de yo nsa na de sika ma ho na yeti ase enyi se yen yesika abedi wo na se wuntua na yenwu a eja se yen ye Ghana fo no de yesika no ti wo pese yewuo na wo fasika no ma babeda ha minsanka enu amun kan se papa se yebetumi ada okra ye se mfa me hu na transport wa me de be kofi okra me ni bi akomedi kamidin krama baumia say we anya politics but once oya vice president no nim sika hu nu bi nu nti mi kan say say onja ni campaign nu ye no fa sa sika no embetua ye bano dani de makuo ya okobo ho adwai Charles Nyame enso de tudwa say a finance ministry any security sedition commission our regulators don't kabo mutuaye and samre no na ebase ye ko election mu ntino omo an fa condition bi anto ho during the election no mutuaye says can omo fa condition bi anto ye nim de ntira sam pempens we de sa condition we ebem ye pese ma amansan nyina ne Ghana any some trofo nyina hu say police for presence here now no is becoming threat to our protests. Empenimfo ya wonum efiri amahodo beye oha ene o my Ghana ha se empenimfo a wo mo edintintima wa ba fontintin fidie hu ni mu de no wo makeka wo ho abom dwumadie sonko na wo mo adi sanse wo kyeremu a afimpiru ni aduodum yenu no abra wo mo esesen ofan ye toso mienu so obubu afinimu ano ebeto odwa se aba fontintin fidie so kro no bo ene ene muguase de kan se cyber attacks no beye empim mienu oha ne aduosia 9164 ene siye ti sebe ye obebo manfo ho ban wo mo musika sem o manfo ani monyam afi ko manfo adwuma hodo a wo mo ye no obi ntimi mmowura mu nkobu wonkwasea e wa ba fontintin afidie kwaso de ntino wo mo ye ho nchekere e de yiri wo mo kotodwam ama bibiri ama hodo no. Example of our prioritization of international cooperation, the borderless nature of cyberspace and the increased interdependence on information communications technologies means there's a need for all of us to prioritize cooperation both among the private and public institutions and between countries. Beyond the call for cooperation is a strong need to build the capacity of national and private stakeholders to improve their collective cyber resilience. Abra wadi wonsa ehye the Accra Call, a 16-point framework to combat cyber threats. Enkrata no aseno. Ena omanpanyi Adom Kwakufuado ne futufuo panyini. Osafo mafo. Echire ni enti asenhye mu a woye ewo enkran hanom no. Ehu hia ema wo man. Building, contributing to a safer and more resilient digital future for all. I hope that we all support the outcome document as a framework for addressing both national and international cyber capacity building challenges. I look forward to the outcome of the declaration that will emerge at the end of this two-day workshop, and I entreat you all to contribute positively to the document to ensure that it contributes positively to global cybersecurity efforts. Everyone on your concern for Environmental Protection Agency, Emumpenimfo, what the Adeshwede Atso, and you were Hodra, one more yes cement in him, so was Shrada. It to be a another one or one more Eddie Robber, a far fast meant now, warrior who was all your bag now.
bonso mo de rubber fafa ho na EPA kyerɛ mu a saa rubber no polythene no enya de a ɛboa kora sanse ɛma cement no wagumu no ɛsɛ ma na hoɔden kora no ɛkɔfom enti wɔsrada ɛbɛyɛ a enkobi antwe de ho emfiri ho no mo mfa kwan papa so ɛnyɛ cement sanse ɛno na sɛ kɔdan sa abrusan bi mu a bɛma na hoɔden ya enwiri eniewu paper na krata bag ana omo de cement ne gum omo de gum a yini haw kopem se nkrata no betimi apro na eno nso so atimi adegrade na anu yen kohwe a on do ani a kire sa polypropylene bags bi instead of paper no sa bags bi no omo kra de ba o mayim na omo de cement agum enya de aye bepene eye preventive ye prevent sa ye ntwe ma oha no manwie na legacy plastics aka ye ho ye nsem a ye hu nia ye hu eno so abeka ho wasan so de ato Ghanafo ene adwumaku ahodo nyina animu se wonom emu aban se be ya ginaye wasie so obeko atia plastic pollution no obetumi aduru ho Ghana Customs Division of Ghana Revenue Authority preventive excise and preventive yene won ebi sinkonwanya nimanimu yae if you say niema ye de kraba no won ana ewo hu tumi se omuhwe se we ya bidura na we meduri ye EPA ye makwan makrata ma niema bi a ye de kraba enunti ma hyeme mpanifo yi se tentem yara omuma yentintim sa niema no na yensia no kwan Yegina Henry Kwabena Kokofu nsemi so na Badwam so kasi abdeso monopay no memfa de nyina nsi mesro hweye enam DSTV channel 280 Go TV channel 119 CC Facebook na Adom TV extra ushia mia eya frame anochewa ba ajwa se wa yeda ye ho abade obokra tampensem pensemo online portal